Bingo! 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 Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya. Hari ini kakak sudah belikan minuman boba teman-teman. Di sini sudah ada Kak Seli, Opa, Tuk Dalang, Uncle Mutu, dan Kak Ros teman-teman. Kira-kira siap mereka minum boba berubah jadi apa ya teman-teman? Ayo teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, Kak Ros setelah minum boba, dia berubah jadi ranger warna kuning teman-teman. Wah, mantul sekali ya. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada-ada aja kelakuan Kak Seli teman-teman. Dia berubah jadi ranger warna pink teman-teman. Lucu sekali ya. Wah, lihat teman-teman, Uncle Mutu berubah jadi ranger warna biru teman-teman. Wah, cocok sekali ya sama Uncle Mutu. Tetap semangat, pantang menyerah, maju terus, biar lancar, sukses besar. Wah, lihat teman-teman, ternyata Opa selama ini ranger warna hijau teman-teman. Wah, mantul super mantul teman-teman. Ternyata yang jadi ranger merahnya adalah Tuk Dalang teman-teman. Wah, keren Tuk Dalang. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantau terus channel kita. Thank you.